Yo, na small equal life any can be your bay, ya o mashi TV and o lela me hanya fan, ya backen. None of them small, I scope go, I shall wouldn't feel one in Cabog, but that do for so one, lecture, Ginoni, a share, only homo potential on the hill, oh small, oh there be me, I'm our one rasta, to go on the shake a clock bay, in Jamlan Cabag, Chinaco to Kayo, and Benya, cotton, we war, both your bonnie, when you want to move, no to Nakajiboni Aboche, Ake. Name and I'm sworn, qualifying me your bill, Shaboni Femoni, Nongratulation, will be a ya. In Quebec, any Femoni, many boys don't want to know about Ogbeno. G Great M Academy, in Kemini, Great M Academy, called the name you about Great M Academy, Sanders, like passion and excellency school, Nikaji Ote, Adjegbe, John Syllable, say, yes, on a John like a style, make a be in Casena, Lilo, yo, ya, Gemino, in Jamlan Care, but I get you to me, say, I may a crap post office near me, Johnny Vansatamus, I street, no, Niji, any Chuko, Ake, or Sika Park, Enterprise Group, said to Jemmy, only the Bashe, Ameno, ye, Jemmy, Kebake, I call Beke be a skills now, may you can be a few mini, a polish or the onomishi, a bath, a few say no more a harm. Kafata, when Kebake, base pharmaceuticals, Chofan, Deji O Tower Chofan, ni Okebacho, Bomodino children, base pharmaceuticals. I may to find fair question, strut Baba, oh, Chiobenke, I may Okanshi Dragule ni mini, Aquani Ajajebu, Amajebu, on the low. None of us saw me, Smaka Maida by Kenya Jarani Bag. Mene, Lale, yeah, Gadanga Youth Forum Etino, Grand Youth Forum Etino. Ye Wesley Methodist, ni watche, numo, nai. Wulomo niji numo akwa mensa e fata wiemo commerciation wiemo enwa hie komenwe esani manyama dwami mahale minpale 5 you no nyeme mene numo akwa mensa e wiemo ndomi dino ni manye ni madulani ni makele ekole won na agba ikomen onuminchi ne mole wan nakai nyeme na ne sonlo mi yejara mabashira kajimi yejara ni ba ball win wo feel and no na Sunday gada ngbe no ya dino no wota mi yejara mabashira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Basevite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Basevite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Basevite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Are you tired of mosquitoes ruining your peace? Say goodbye to buzzing pests and hello to uninterrupted comfort with GS Joseph Ventures magnetic door mosquito net. Designed for modern homes and easy to install, our strong magnetic closure ensures a seamless fit, no gaps, no hassle, just smooth automatic closing to keep mosquitoes out and fresh air in. Don't let mosquitoes take over your home. Upgrade to GS Joseph Ventures magnetic mosquito net. You can contact us on 059 499 6670. Again, 059 499 6670 or 0554 8411 and 27. It is located at Accra UTC, China House, adjacent Children's Hospital.
de se wo betu kwan say a long journey and a short journey say ye ejumekuo ana ekokuo akwantu eni ja akwantu bi te say excursion ana business mudie bi na wo hia kai do be wa kodu jojo dia ena me de aye the wise car rentals and more e wo minivans a emu efe na abema wo hotoso do wa kodu ntumi bi a wodi na your drivers no so ya training room bema wo aye ahotoso ne bamboo if you say the white car rentals team wo bamboo aye here be wo ye chia kwan the Apostolic Church Kano ni Boyman district yani aye the Love Pass Community Hospital e junction in the division wo betumi afrelin 05984545225 ana 024315151 White car rentals team wo bamboo aye here. Yo, na never swallow nyeme fenika mi yobe o machi TV no mi danye shanka nye na nye wachu nyeme mi inte ya femini nya ye jara imba sheshe sheke umanye ke shade papa shikome ko nya abake eko na never swallow etaka moni nke lala nye dromo na Grand Youth Forum ni moni ete no ni cheme pi ke baba o jime ni meni ba ye ni femo ni ne yodase ni lele dromo na ni femo ya fe o manye ya fe o manye ya fe o manye no wo ba anu shi da won fiche mo won bolo ke shi pon bola de bo anu ncho ake e fe o dromo ne ani ni femo ni ne e fe o manye lele wacha magdam ye mi clan wulomo ni ji what dia chawache numbo clan ni wache oh Abraham lamte me wacha Ishmael amonododu me wodenche wa mayor ona onukwa yi ona oblai abolo oblai amanche me kani bi ona cheme bomoden ni afe na efefe ona cheme bomoden ni afe ni lele efemini efefe she cheme naneme sonlo ablade abi be pie kaji oyuelo mini jino no afio o ya pe owu odu mi nsin ni ehila jino ni wo fe wo ke wo fe o mini wo fo ni wo tawo mi wo esani eni ekan anyani akefe mini akefon jen keke efe o manje sani efe mini ehan wo fe lala nya youth forum eni te no wi mo mpi ke baba o jino ni tete no nga wo strot ke o manye awie mo eja ke ana na ole akashi gwa mo ye na ka bagwa wo oblayi ye ko oblayi oblanta we the youth gadangbe youth ona gadangbe form bi she wacha no ma kwa mensa lele ewie mo baba o she ya yemo ko me ani e masuma ke wo bo yemo eko me amlin tuwe keke njale mi unfio keke agbere ni na agbayo be ke femini nke fonshi nya wo bo awoche numo akwa mensa ni na wulomo nya wo bo ale tuwe oba won ba wala lo won che wo wala no ke wo ba saga ni ga youth forum e ba heshi no blind ko blind fe he wo mi ba me check ya mesu Kameban Malemi na kan your papa suffer ebie. I kept 10 commandments. See ye mi kometo shishi no mo mi aya nyope. Fan fe le hwe no kwa mononi. E komeji e ka mini. Sumo onyami kamo sumo he. E komedi. Ko sumo le o fe ni bi ke shinle. Ko sumo lo ye amalo da se o shile. Ko sumo le onyi ngase. Alo fe no ko ogbele fe domo sumo no noniji oti ni kan sije gamini wo onye ko che koni ogbile afa yeshipono neneji ni mokita kamoni na shiwo yoyi. The only commandment with a promise papa sofo over na kanlo over no nushi shikengmene owo onye ko che no te nutu momi suba no yo yeshia na kan suba no okwaya no tumomi e ka ba hwebo e ko ba ke aw
money ninchunia wana dabi nutumo papa ni suban papa be here ebe hia agbonu ba pafai aka mene bia ni woyo neke wo social media ame handles na fe yo no chairman lele watch na wiemu ekone aka lele sani youth ni waje no wobu wo follow onu mi ishi ekemini esani wobu wo follow ni lele ake gbeke ten commandment na chon ake hia ha lele sumo nyemi ta aka sumo oye eji oti nokome noni jenyo le nwe ake obana bule ke eshiba ehon follow ni ka ko follow ye ta flache je me na ma me fobo pe je o follow odu mi shi she sani adesa allo any living thing at all ono bule ke fe mi ke bule ke woko ke hanakan ni aun me ni mo fia mo no la ke mo je oyin allo eshebu nu pa esondo na wo ke bule ko ke fe mi ke hale shinala ngene ka ji okwa gadangbe bi asate yen na ka no ko be allo nu pa na alegbeke mo fia no na tuisumo ni ke wokwe na anyi ni ebrani gadangbe ise afemini agbalashi ni eji anokwale sande masuma ke wo bo yemo ekon tue fio ni woba producer fendo o ani inkwalo akwe alo amebu tue aka mene bia ni woyo neke wo social media ame handles na fe jama jo lumoye wa fe ajalumoy no bana moko ni taflache eleche mawe elenya mawe neke eyagan sije ganoni le first e ba bo ngame ejamu e ba bo lumo ejamu eke game we kome ya fatahi e ka ajalumoy ajene mene lumo na jo wono wo badumoshi ni wotra bia ni wonta ni gan hin e wo bia bo be na ojo wo bia bo ni bode nche no no ta wo fe ye enyen eheshi e akoke wo ha wo bo fe bo no ji ojo blanc o ha kemo ko egbo yin ya fimi ni kegbe ke jibo no nupa ba na ko to ni kofe no fe no onan aka social media saga na akekpa lumo ejamu ta flache sete ko na moko ni nje lumoko no kwa sidamu mi okwa iwe mu mi ke ni fe mu ne ke jo lumoko wa bia ka o me na fole lu atola hu shika fole ne ye nyin ne ye chojo gba ko no na fi aba fu aba bole try se enye tashian eche tashian ne bi le nje lumo ne nwena mene gon blind ko blind fe to mo jase foi ama meto na pa mene no to lo pa lo le noko no we ne pe e ba so no e ake game lumo ejiwo o fe mo lumo ni no ke o je lumoko bon ka to bolumo aba jebo ko te shoshi lumoko bon ka to boeko aba te shanshibu ke wo ke gan hin nya ni bule ke wo aha lumo e ama me yemo ba seson ni moko ba bonyetue sikeje gene me ba nye kenye ba shele wi keje lebi ka shi lebi mene gan foji ami fe tomo na ho wi e tomo na ho polon fun polon ho dan e no dan fe dan na ho ake wi e wo mi na nu agege badumo se elo nupa elegbeke ele fomo elepa mapo blayan fai sani wana total transformation ke yegan oblayin ko blayan agbe no ni je eyan no ni gbe wo klaji o ba pa wo politicians afai ke NDC jo MPP ni jo UP jo CPP jo no ni jinjo ba pa me fai ke gan yo jibo e fe mo gan kenklen fe mo gadan me kenklen kono fe no kenklen pe o ba ye no yo ka shinanu e ya ke every political party have 4 years na ba vote ke
catch àwọn 8 wọ́n náà kò 12 dán ẹ̀wọ̀ ètò gàmẹ́ ẹ̀wọ̀ ìlà Ghana bí ẹ̀fẹ̀ ẹ̀wọ̀ kọ́ bá ná political appointment kò ní ònyẹ́ gàmọ́ fẹ́ mọ́ gán kẹ́kẹ́ dán ẹ̀kẹ́ Ghana fẹ́ amẹ́sí àtẹ̀mẹ́jì wọ̀ gàmẹ́ wọ president fẹ́ ẹ̀sí àtẹ̀mẹ́jì wọ̀ gàmẹ́ ẹ̀wọ̀ kọ́ yẹ president ìṣíà ní bó ní president ẹ̀ bà mà na wo bonyomo aso blolo oba blo gansikon piyete amla lwedi ni oblayin enwe ka cha me na shi jama no po won amena fe sikon opomo ka gbene aka fe campaign na ka ta jama shi loy ababa wole game gadangwe bi bele game nyame nyaba ka gbena ababo t-shirt 200 Ghana aga we gbena o ya shi eke monitor air condition mi olu e bi un ba se je sian ne se ya ta air condition mi ko un ne se ya wo lole eyan bi le amenya schools ake Montessori ya ekome ni wo yin ni sa to po egbowo ni wo ke si wo ke wo mo panye fai je gan youth forum me di no ni won ta o e si hemu kese na muni baje no watawo moko baje ko mi na bia ya Montessori school e ke boye nso na ni school e mo si pon no yo no chame inkwalo efeni ka mi yo be o ma TV no nya ba ken lala obana ake woche no wa kwa mensa e ke mini na ke che lala social media ikesa ni wo use social media ni lele wo ka femini wo ka twa gan dangbe ke machine lele ejo amanye sane wo use social media ni wo ka twa gan dangbe ke machine je social media pe media say oh esa ni wo use media ni wo ka twa gan dangbe machine ni efela wi mo kwa ka nibi komenye ya no ayeme kome kote ame manje ami nibi patopato manya chaka ya no fe adangbe shameje me komeni kana kote no na ame fe omini ame yu akashio gadangbe majia cheme ke gadangbe onupa ichoku na atalo na wi anwo ne ka fata yake ke bala na kan ke anyame gadangbe bi ko komeleun e afata yi onu mi shi miss producer but to ana kan je shikomi pe ko na kan je pe shikomi mi to na kan je pe shikomi jemeje ni na agba yo jemeje ni to majale mi impa nche ni di nu akwa me sa ni di teno na e bulo mo e wo producer of ane to aje shikomi ko am flache sete ko na moko ni jelu moko no kwa si dan mo mi o kwa iwe mo mi ke ni fe mo ne ke jo lu moko wa bia ka o me na fole lu atola un she can follow ne ye nye ne ye chojo gba ko no le fi aba bo le try she nye tashian e che tashian ne bi le njelu mo ne nwe na mene gon blind ko blind fe to mo jase foi ama me to na me pa mene no check e mini be lele what use social media ke media can jeje imagine chemen ke ni bi lele mi keke ye kopi yo da se ye pi yo da se ni no ni ani mene mi to ma frank bi ami ye wo che no mu akwa me san wie mu eji me pi la un ka me ko komen susu mo ko ama ke be e ko le mboko to mo mi o de bi mi ama o rasta to gbo ni she kakla gbe be inje ake majed wo che me dabi ekole ta flache wache le meni refer to ba mi mokoto mo mi ode bi ni ama wa rasta to gbonyo ni she kakla gbe mi imbe akashi ma je gadango nu pako eja ake imbe echeko ke an gadango nu pako ta flache nche ni for mi nche ni wo mi leun ashino nche ni na ashino nke ni enini ni shishe ke nani ni wo ta flache inye ma ba domoshi ni maja choku na ata aloko shemi no ji ake kati choku na ata alo mfe bonus aka fe be na awokele ba alojo gba echa no mu akwa mensa mi to bota flache mi mo na ebi mpa
o fine shi ba mi gada me you tell ni na wo fite money wo fite efe baby you are the man you that we were not born to disturb but it is the will of the community oh no je one sumaka waka me ko me je one sumaka wa take na kan live here shimo cheme je me na fe ni me na bale na kan me ni ya ma yue na kan ma ja cheme nyo tete du adwe ama no kwale no na yue ya gan ni bi mfite na fefe din na yue cheme nyeme nya wa bia wo ya kashi kaje ne ka wiamo ne ku anmene any god dan we sure boni god dan we wa to ko e mama papa na ebu o ku aso ba na kan kaje wo fe wo ba tun wo emumu nsula foyi mi bi sani cheme jene kola yuta ni wo jeno ni wo bu mo e ni jene kola mi defend yuta lala mo fiamo ke su ke ban mo fiamo ke bona chosele han ke mo fiamo ke chori wole ke mo ni chosele ke bona chosele han allo mo ko e bona ko le a chosele chose mo papa se la uno de suma ke akọ life ko ne suma ko ne ko ona nche chame gbaji ko me ni yeji o no ani abala ke wote ame ko me musun shana ke shana wo ke ba out ke ba yo mu ko me shini wo yo ne wo lodo gba ake moko crack ni de beku etun chese egbe ona enche moko crack ni de beku etun chese egbe na wo mo bi ke yin ewo ko le o history e bo le noje no ake kadan be famo bi ni wolle ojogba be pie wo cheme na me wa me fi ame aka ame ko onupa wo gbekenga ni gbeke wo onupa nga she be pie ke wo bibi wo nga we baba na me na le tomo won to wo dictate one me de no fedin na kanjino na me ko ara mi no le no aye jeje no fedin no tashin keke fedin no oke injomo ni atun na ke jeje ni fedin tashin ni efe no konklo ni efe basa keke agbene ke mi un tashin mo yue nda adale eja ke be mi na awoyi bi ye ina ke ni bi ba fite no won jamani nka ke shi oshi mashi kala ne galu mo nye ba ye anonye ye lumo nye dwan man bi fe boni nye dwan nye die nchenyi be pi a cheme jeni mo bulen wo beke anye dabi tage bani wi mo kokra ke ni de be ko chu chese egbe kokoko no ni te no ya kuma se ni woche otumfo e ka wo na ka wo ni moko ejele na momo na jileke ni bi ni wi mo ba fe bisi bata ana wi mo echu ane na de ka ba shime no lololu e cheme gadangwe cheku na atalo ta flache eje no ko akpa ni mo fe onu mi nshi aya wi mo e komenike ba je jamoni je na buye impa ta flache wi mo e komeyeke ba je na buye shiboni e kagbe na kanjibo na yu ole ni gawemo yo ni echi gawemo echi nke enye loko ni malakani gawemo yo ni gawemo chi nwani gan kwe obanyo yangan alo hingan komo e lala jinkome na ba atwa boya lala ike brofo lala jinkome na ba atwa wo yin meke ni bi fe ameke shile onu ametwa amelale jin ameke jamu odu mi shi chicken depo ne kola mi awo mba la na kan lala ya menyi na afe ne ekola mi fe ceremony fioko ni mba je ni ma perform na kan lala pe alo ametashi ni moko la na kan lala ya menyi je kola je program performance po anake kwe obu won je ke ona ko nu patare kon lala no la
nimbo ko manwie mo mi wo na ale no ko yi shika ke bagan mi na ala e gan yo ba na ke je lala pode sani shiku e anwe gbe pode gen ba on e na kanji boni e yo cheme nyeme won panye fai no kwa afeni shimi nto ni wo che numu akwa amensa ena elake social media lele wonye me ko me misusely ni esana me hu amekwa me na jinfamu e na kan George gba she cheme agbefon gbe gadamwe kaje che wo bemme ni eyu wo cheme asani impa ta flache lele gadamwe kaje che wo bemme na me feel bold na me you gadamwe bi wo bemme na kan wo maja cheme po amenya me no gadamwe kaje mene ne balake mon bi fe yoyo ni mo fi amon fe gbe abi ni social media ba fe duro mo ni mo fi amon wie ko ye no jina ni pone hele che be pi shi na me na ke ku lele wo mon bi ye wo fe kete ye ame teke na mi wo be san wole fun wo ba fun mo wono ji won be ma ja cha me pi ye kema wielo kwa me feel like nka me personal be ba die personal be amen fe du shini ni no na me feel no e wa sani ma na me na me le akenche be no yale ta flache o gbadwo no tun ake abu mu alo aye keke dabi Mr. President te ka fe ni mon bi awie te ba fe te ne ba na ke mon bi empinye lala no wacha awie na awie won ka fata ele won ko bi ane gamashin mi ye titiri ye efia alo gadangbe state ye titiri wo men wo e kemba shona agba lo no ku e follow no ba chon we inche no you are no mashi ni tora eja no kwale trodo chinya wa bi akeshi enigba ne bi anefe na o wi ye ne atoje maji acheme ko ma jurisdiction mi ni lo ni ka juno na eba ye jamba anu ye ni wo ni fitemo ni bi mba ye je mepe ane ka me ni me ko ka me ane famo ame na ji ye bana sho na ke jele mi na yo be pie ni ya bale tomo ko ajie muko ingbe na me ona onyu ajie mo ingbe na me be mi ni taflache me ye bodienche o ingbe na ona no ni ani gada nwe bale na kan no inkwala ni kame yo be o machi TV no kaji pa ko ran o chi o be nko TV e mena ye shabu anu nkami ni gadangwe youth forum lunch yen na lunch lenye cheme pi ba we number wonga eji o manye sande kafata elewe wache numo nae numo akwa me nsane jetenu nae wo lo ba we chi we mo e komen nake esane mi o manyima che to ese fio ne le ake social media ni ngene balake me komen kan jeche me komen kan ni bi ye I mean used to know as advantage na me kan we keke baby on fitemo yo ne tomo samu shi impa mimi abona kan egba ka mo fi won no ba wiele ko social media no kwado na aka je na kan ye ona beri dane no ba na ba ka set the record straight we mo je ko men ye ke ba min gbagbe ake cheme won ba out na me ba wi ni wonu ame na awie mu ejake ekole no jino ni ba ni shiba jodi mla ba kun ni mo fi amu ni yo ndo ko wie mo ko ese ba fo because keta flache ake ni oshimashi atokabonai ni wona enfo ni jinka ni bi ni me wie keke maka ga mi gadanwe nyojimi no be ni nakan ni afi gadanwe nwe be mi fe din ko di gbo e pa wi nwele ya unto fio ne na agba fio dabi won wo ye egbe ni wo yu eko because kaje wo yu mo ine kun
Mwene cheme pia amehela koshi ni nakai no kwa mwene cheme pia no wana afe wale aka asomwa amenye jomo ke yito ipapai ke anwo meni wo jeje no ne ke chamete ameko me noko ne amomo amena jiamri no ani e bale nakai ejake tomo wache no mu akwa me san boni oyo je ne in like schools baba o ji many bongo o na e ke fata waka no akpasashi traditional council say ni wo yo ye gan traditional council say ni wo yo ye gan ke bera fe youth forum ne chairman community talashin ye jeme ni gadangbe fomo bi ni numbe draw me ke ni namo ni bi pi ni wona fe ke ya ke ba ye gadangbe ni gbo e ba fe na kan gbe me kan ha me ngbe twa ami ba fe na kan ni over come on aba fe na ba fe to mo times 10 she me na jina ni wana wa chame ko me no halo se na ma e do shi ni bi ni no na se na ke ha shia mo na fe na ke ba agbo je anoko yes na mo na ba na ewo e ja ka kola na ka initiative ha na ka gadam be form bi na ka twu be ka na ba twu ala no twu obo na ba ya no gadam ni ne wo ka ta flat e shikun no ko sana ka twu ne ba esa na ba fere chinchin na atwan na ba squeeze le esa na gbojo mi ale shona ka anaka ka gbo ni ba aba wo agbo ka shikun ko agboko ne ba fe project ta flat ko ekola cheme ko me yo je ne ami account abuji ka shikun akwa mi despite ne ka fe project e ba wo agbo di shika ke ya magdan ni magdan ka fe project magdan ya fe gadan be fomo bi no enye wole po ti to mo be le ba wo akwa mi despite no e ba shan magdan o mi ke akwa mi despite mi o cheme be pi enyo nye yo wa wi nye fata e ko ni efiti e no be pi e wo ba pa nye fa ka nye blame wo fio be nye blame nye die nchenye wo fio ejake you there no na wole ojogba ake wote ameko me wonu wo fe ni wo jibon ni wotamo wonu wo fe ni ngene kole nya hwehwe mu ani yin wo se eyin wo se wote ameko me wo leke wo fe jake wa na dwomumlan ni wa fomo na ji na fomo fe kono na we chimo fe fitemo ni ite ya kuchi ani chimo fe ejo nu paye hu anu ni wo ka pa bi afio ba fe mi ni ba pa bi afio nyeme eni o ma nu ehye masuma ka magbele phone line say ona boni afa nyenye twanye tonye jomo 0274324331 0274324331 wache nu akwa mensa e ka mi ni beni wo use of social media ke jo ma cheme ke ni bi ye ebengbe no lele no na ewie mfuase ni nwa shishi ya je no nwe minto ni wache enele ake ta flache ekome nwe boni amekole je na kanji boni eyo ehan gbajelo yo ne ena ese ni ona ni ya fe ekebi so no amoko ya ke be ebi lewe truck kwendu ende kole na ye wo ke na ke bi kra enyewe she kole to mboko to mi ode bi ni ama wo rasta mi nkwa ko moniji ni nkwa ko moniji bi ta ke boni konye da na ke mi ncheni for mi ashi no ncheni she le pon ani la shanle onu mi shi emi na kola ko e ba kan hello fa no gba kan lo to agajo emi na nyemi egba eche bo mode ko no to lo to dom 0274324331 0274324331 bo mode ko ni oto ani ochon ojomo shibe mi ni mo nko le no masuma ke producer atwa woche numo akwa mensa ni jetan na ewulo mo na wie mo shikomewu eko ko ni meni pa ko ni chi onye benko ni nya onye bo wie mo mlintwe nke ebo mode nke wie mo na wie fan wa shin mbo
shi fio ye wonu wa sani nyuno ni yo na manyama fote mashu ndo no jino ni yo akelele social media nyame ko megamfe ni gboyin mo ne shi wo ba pa wo chema afa ake e ko mi won ke fe sana me kon na me fili because I'm a tree amli ake gbe mo ni na agbu ole gbe mo ni gbegene gbe ele ko gbegene bu mo ko mi gbe mo ni gbe ne ken shi awe no ni gbe ehun chale ken ko die na kan no na kan kati awo feel na kan ga dan gbe yin ya yin ye mi gbele phone le police officer ni won na bo wo che na awie mo be mi ni ke mo in call e ani wo bo wo che na awie mo shikome ake mene bia ni wo yo neken wo social media ame handles na fe jama jo lumo ye wa fe a jalumo no ba na moko ni ta flache ele che mawe ele nyamawe neke eyegan sije gan yo ni le first e ba bu gan me ejemu e ba bu lumo ejemu e ke gan me we ko me ya fatahi e ka jalumo ajene mene lumo na ajo wonu wo badumoshi ni wo tra bia ni won ta ni gan hin e wo bia bo be na ojo wo bia bo ni bode nche no lo ta wo fe ye enyen eheshi e ago ke wo ha wo bo fe bo no ji ojo blanc o ha ke mo ko egbo yin ya fini ni ke gbe ke ji bo no nupa ba na ko to ni ko fe no no ngo cha mi o to fa ona no ni che iwo nke mi ni lela eji anu kwale pepepe ona shino ni oni echon ake aye che ma lo aje che me eshi fense no na fi o che me no na ni do ran bata mi na kanji bon ni eyo ran pa tanye jegba na eyin wo no ba yue ni wo che yue moko ake lele na ne Oblanya ko Oblanya bi ne alo ba ka Oblanya bi na bagadan Oblanya bi fe to ma me ja se fo. So that they mean that the Russia. Ofanano na ya ekpano. You ni ma yi yake. Ni ane ga yi te wo hilo. Iwo ke wo bi ni ko ta no lu pa ehun won pa fa ina me bu wo tu. No ni yo ke mo jilo. Oiradon inyemi oiradon nyenu egemini cheme won panye fai won yute won wo wele wo hinu boni nyeke wo yuo won na kelele won wo fi ani ha okeche yute won na ke wo fi ani ha okeche be hye na esani wo fi mini wonye wo famo producer beni wiemu ya no nyeme comment je comment ni ake baba Facebook masuma ake ko yin eje me oyin comment je no ke comment aflo flow ni bo mo de kajibo kami ye be which are the Russia fane you know na hello atom tete robito which are the Russia I know na tete robito no watch you mo fine wa she don't need to to whether you like a guy afi no fi anu eje na she no fi anu eje mi na be she so whether you are there ngene ni je bon daga shi be eli aga sha so na kan loko eche ni you aga shi ni ba anya fe wo you te wo anya wo nyese kere be de twa aga she le gan fe ke bi ni you to be de ngene je to ga fi eche ni anya fe wo you te wo nyese so ene pembio yo nyemi tete Robiton oiradon kaje manse Russia ni ami oiwaladon nyenu tete Robiton lele mini jino ni wache taflache nyenu tete Robiton gbese famo bi lenwe ke esande bi mo di ake mini jino ni cheme nyonye ba fe ye ko ni won wo yin nyese because maka enye noko taflache osofo ni ngban yen ba dum mo bi ayin ne ka ke gban lo ni osofo dulo ni nju yen ba dum mo bi ayin ne preacher ke du ora boni eyo no ewo da naji famo jin come ni cheme ka din ye kolo e ko la nye feel like mo bi e ba te se o nya lo aba do anya mo ni si jenu
Nye ba na ka nye fon push yourself no ni on we about supporting you. Because e ba na ba laka amondo na meke ame ona meke ko woku monne she boni afi amisiuse ole keke ne kole ene sana ho e follow me here a oje shimo akemba agbona ni mo fi amu na yaskiti gbe aka na no a shele weekend ya ne keke ho ne keke mba ne ke amete me pi hu e kole gba me na cheme in ya shu akashi nye no nye fo nye ami olo ene ni kaji nye chu na acha amuni ne chacha ame ke baba nye ka ame na wie mu kun ni bi e ko me nye na emi ba kudo ona she ni afetmo cheme pipo ya ni afetmo ka na ke be moko shali onu ba na mo ake moko ni ekole ebedwomo ebe loko kwakwa ni eba anye wie ne ba wahia ebe loko kwakwa ni eba anye wie ne ba waweku cheme nye ma no kwale ekomepe we ju an she court egbe ma pa ye gen gbe me gboyin hu ye geme mene we chi an she court oblanya bi ye gen ni ngba drama ni na mo na kan no kun aburu hu ye geme ne wo ka ji nye ntinye bank ne ke ne ni nye ka me na wie mo ona cheme igama yue ni ma yue da ake ma ni wo yo na kan no ji na ne ke ba ji ne ba tam aja ke maja cheme ni wo nye choku na atalo ni wo nye amefe ko red aka ba phone ni ke che man bi na ka ma na sandigba na ka ma na ngawo kaje youth forum allo program na fe no ba na wo maja cheme na me baba out na baba yue loko na ekole moko ba sha media bi ni no ba sha na me ba post here nya wo bi awo eko ake ta flache mebe ni wo choku na atalo wo lumoye mebe na menya me bu awo na dam mebe ni wonu ake o asene manche eke efoni de chi asene bi fe kemba asene manjano mebe wo ba nu aka bola manche ke cha bola bi fe ku bola bi fe kemba bola manjano wachoku na atalo eyelemu ameu this is the time de sana me famonaji kame nta ma hinle leadership by example nyebo amoden nyeteka ona nyeteka responsibilities ko nya ba nya ka wo you tenga ojogba because mokoni okwa echi abode noko eyin abo keji ngene no baba yesane e ba adwai ka okwa bia ne eke kwate kamini the Ghana big men must build radio and TV stations to help promote our culture and language ni life lesson ba kala kamini good initiative. I'm just wondering why they are not investing in this area. Our Ghana land is flooded with non-Ghana programs on air, which isn't beneficial to any Ghana native. Yeah, me you money me try kashi. Ma ba ni cheme ma radio ka TV stations can it be? Ona, ama me fe. Me ni me uni yo shika can it be ne sana me ni na me ke ame wo me wala na me fe ne can it be ne hu. Ka me che me penke me ama do ame mancha yele mi sande. Ame lumo yele na me ye mi sande na me don. Boni ba fe na ba wa me. Koni ka me ko ka me ye be alo no ku e. Ame na pa no di no na ma di ose. Ke shika na ma nya me ke wo chonde. Ona na me ke fi ame mokundo se ama di o. Ya bia no nyanyo anye w shadeyoda ekamini. Fact is that we do not support our own like we do for others, except it's free or convenient. Compare the sponsorship for ours and others, and you notice that any profit-minded investor will be slow to consider our option. Moving forward, let's look out for and support our own member effort and push, sponsor them. Onomishi. Omoko na time.
gadan we form be ba na time akwa fire for fire e ba akwa moko show god dey bi ni ama one rasta ba no be ebo chiu because e ba ke me na le ba re be ne manchebe e ba wie wo nu pa gbanti ne wo che me ne wo gbanti ne ba wie osande no e so mo pa ka she ba sponsor one rasta program to be na one rasta phone e la je ka je che ne fe so le mo project ani ke ne ko no fi te ka nye yen ko po ne nye ba online ne ba wie loko concerning che me bien that when set going come here te come e well said numbo our homes have been now tagged with human rights and others so our youth have become wayward e bien na ko ko o ba na ke wo hia jian mi ke ni bi e afet mo human rights and the son ayo ona abaga ni be no ni mla ke mla ke ni onyo fe ni mla ke neke ni black youth mo fia freedom 18 years in freedom ni ona mla neke constitutional law ni no fata eko ni no fia no efe mi efe chaka na efe manya ni wo cheme wo ba panye fai wo choku na atalo wo ba panye fai je wo shini wo to ni wo kan ko nye na amia wo in college olololo engbele phone line 0274324331 0274324331 nke it's about time ni wo majan che me sana me na amele ake wo te ame bi ame yemo ni wo yu oje ni to mo wo bu ame allo won yu keke share me social media she wo te ame ko me wo pono ni ya no egba wo na ni wo wo gbe fun gbe no wo fi wo nfe ko na me ele shi na me na amele ake ka me jegba ko na yin I'm a question of the bar. And you know, Steve, you come in. If you don't want any elderly person or leaders should be insulted, for me, I think the leaders of the gang should always do the rightful thing and the needful. Because I don't support any leader to be insulted. And you know, Steve, let's support here, Kesani. Mogwa disrespect when you and yellow. Allo choku na atalo shi mo amebo mode na mekwa na kan George ba na mele ame na jin fam amehu amele ame ni bi ife mo ona no like esa na ofio ekotimo manche na te no e manja no na efum ateleji nka ni bi me ni ya hwehwe mo na me na ba ke boy na me ni jino na ba ayi me wo ka me gwa anwo ni ba dowo keke ekole shiam ko ni le on loko ndole keke dole ko awa femini baba yedoko because aje mi je mo ya say enye de white ekami this man has really spoken chonke wache ewie ojogba na eji anokwale sande nyano John Thompson ekami lele eba yue eba nwa eno ye gan mi me comment e gan mi ni iye mi se nwa ekami owie mo anokwale eja ake sane wahele mei alo gbeke bi ashin shi nokomeni mayueji saneke nokomeni mayueji sanike efele wawie mu papa konini e papa anye wose twani omanye aba wonyemi ewie mu jino ekemini wachi awie anokwale ejake sani wa eleshi alo wa ele gbeke bi ashin ale yu teshi onai naka nabu papa yue no ko papa kashiwo ko ne bamni han wo cheme ko me anon be pi ka me twi sha me no lo mo yue mo so me yu ga share you te na me ame ye pa na gaga elogo an e baba share me no ja ga no ko ya no ha wo no man bi ame na na ba yi na me pin na me bo ablock anyi ka wie ka ja an to e ke aye ma na mo akejo enu ncho ona enye yo will men second that is the reason they must be employed for them to be busy what you mean lewe ke lele be na you we get sane we sane na kan na gba mo ne shimo ata onu chumo you te je ni me ba no noyin aba lo me ke ba no noyin aba no ake ba no ya kucho mi a oni se na mo ba keke me ko ma cheme bo ke lo le ke shian jinge ni bi what ti alo wo ba nyenu eke kwote eke amini eke reply life lesson okay it's because we don't like each other to succeed
if not because of this intense takeover from other people on our lands that gave us this woke up call. Like you won't have seen such a thing. My prayer is for this not to be a 9 days wonder, but an initiative that has come to stay and unite us all. Secondly, divisions that caused by stolen land acquisition is a major problem that must be dealt with. When you mean wa chwanke e ka mi ni ka nya no life lesson ake ke akwa no ni ya no na ke je no konoko chi esani cheme won akwa me chi aboke ni bi ko me hu ojoba onai agbene echemu mo facho ona ni boundaries shikun boundaries Sunday egbe kamashi na me le eji otinoko na ejiche kama wiwa ni wole ona bo sumo wo esani ni onu wo sumo wo esani edo moko akao te fi oten ona mini yo nya wo bia wo ake mini yo fo ake ekole osumanche enye school ko ye la manche enye me ko yetema we ka project enye ba fe enye fila aka kenye fe enye dienche nya kuche amri aba aju ka che nya lo nye ba titinye mini yo fo aka ji nya onye te nya fe ye koko egbe jesho gadangbe da yo mini yo fo Benny McDan yo ne wa fe o la ke McDan la ni oni se ko le ngbene ka na mi na McDan po McDan le aka shigbe ke ne lele bibio ya ba fun tetente ni we shi ami ele ni se je lo jino ni eyan mi no ni eyan aje aka iya mi se po aka manu aka McDan je la ne ba e fe project ye gamanshi e mo na aka McDan je la ne nye te fe project je adan e mo na aka McDan je la ne nye fe project je koko usula tashi nungwa ke nibi nakanjino ni issue ake esani gadangwe bi ni nyumba edronye min pa o majache ma fai no ni ka fe nko ake nke wie mo fe ba ma anye no ekole boni mi ma choni nka na kigbe me ne nyenye ba nye na me simple fe peni wo baby ye wo ba anye wo na me ona mi wo min tonye ta flache ake nye chi anye benka na kigbe me ne ano ame ba chonye ake o no nye na apo nye feel ake ekola amepe kaje party ni wo che Richard ni amakwe ba fe shikwa na wo laka ya gadangbe nyobi ni shikansu etwi neke ni wo meye ojogba ona ndi ake me people nye le ame baba o shikaji nye kiye nya fo e han kutuwe ona nya fo e han kutuwe nya fo nye personal gain ona won you tell no jinu ni gba wo na ni kenya bi nya nyete nya fo nye personal gain ne nya anye nya de kwesa bi shishi bi nya de kwesa wo gadangbe choku na talo fenke you because majority of you na kan just super me ni yo anyan kome no ko kome o to wo ye ko kome yo kome ba goy ni ka shifi oboye obana na kan blogger ni do mo one side na eku oboso na kan blogger na ebo omode ni be no je shi na blog ibo ahun ni ngene eyin no na le boku le blog ni ke gbon ma pa jibo ni mo fe ebo ewo mi akegbon ma pa le nu e ba blog ibo akebo be subon ni mo fe ba na ba ko be subon because esan no le ake ona cheme mi pa mi fai be pie ka me na ni wo wi me Sunday ona mi wi mi bo ani ke nye me fa passage ni ma wi mi inside ake nye bule ke wo ke a choku na talo fe choku na talo ni yo gadam whether bo yonjio de bo yonjio in the ake gadango for mo bi fe gadango for mo bi odin ekola na pele a epi ne fe je boy ni pele shishian bi so ni pele ni ai shishian bi so pele ni ai na yo jamo ahun ni mo kokko mo ko ake gbon ni nyoni ne chon mo se aha blame
ne wa name cheme ke wotashi won kwa nyem fe name ni won kase ni won kwa ni won botwe na ya wotu ya mie na ka na wa se oba na ke inni ka jemu kuni ne na jemu ekola temu nsandi ne ke ba manjanu iso ke awon tuemi wa se ke won bi so no won fe ne ke mba fe manya makale aka je jam kwe bo cha to no etin oni ola aga mini inni nyamini je nyamini e akale ba to oba ni neke na akale ba gbanla ni neke keke a gbele ni bi ami ora no chi no ni egbe o gadan bi ashike ba shi bi ani ni wona wo ni bi ana wona wo sanjiana ma ta flache ma e ni kemo ona ma e ni kemo bodi nche na mojibo kwe bodi nche ka yue ga kwe ka che ga me kwe bo nche ga kwe bo eno ko je bodi nche kwe nye ba tele nekeni nye ba fe nekeni nye ba komo yue mu ni ta flache e ke shian dwa ba bai ndo menji no ni wonu ke jo wo cheme ko maana nu e wo ta flache wo ba pa cheme ko me unfai akeka me yue amele yue mo na me kwa me wie mom le ojogba ni bi e ko me na me ba yo ye manja no wo bibi ye alo social media bi ye ko me na me na wo sanje ko me ka me ba na me wie wo wale sanje mi dikli ka declare ojogba we wo ka me kwe na me ba o tamba wie do kwe no ni ba afi amale ba me ka wie do kokra ona ni shi ajo ni mla akun bon shika me ba wi amale awie mu alo ni fitemu wie mu alo amba afa ni fitemu ani bi ni shigbe mu ani bi ni ke matan ba e gan dan ye fin be nu ele o de bi ni ama wa rasta to gbonyo ni shika kakla gbe nye makwe kokoko bo fi abo ni jin mana mnaka me ma to ami ise shi mo nye bule ke wo papa ke an onupa fun onupa na ne me sun le enu ma na she mbi ebi masuma ke mama na shi ebie sholololu e dani maya minto ni ene fe ngawo eyan gadangbe youth fe cheme bona me yusi wo keche nye awo na adomo ni wo dwan wo cheme ndi ami shikwe o cheni fobupo kokwa mo mi no na ke nye kwabo do ba no ba no find no way earlier the better eja ke cheme bu abekwa ke ni na bu na kolo ye no cheme many ba nya me kwa wo chi abodo ba many ba hani no ya ke hwele mo aba wo tia mi ni gan adan we achakie wo ba pia me ke tu juno ke tu ikono ni many na me fe ame aka mba ni gan adan we asha ne fe chaka ne fe manya be ka klante lo pele wo ka me eja ka me na ma shangan no amedende sanedi mo ko shangan mi mo ko nkro ndi adi kokoko na ne me sunle mama na shi e bi ene nke yute nye ha wo hele ashi akena amaba gan youth gan youth forum a lunch inga wo fi oni yen ninke peto lunch ni eji ake cheme promises number promise